Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Superintendent of Police jangka East Council District ba Vivek CM boleh tu bah kajing sedang jangka jing token Kipulen halor kajing yam jang way nong teri casual High School of Technology jangka sekolah ba nihu kata Bipul inghi kilap ba ha ketugas ngi kan rio teri kula lingkot arja pun rio kadan kajing ele asko bah parlong bat ha kata kajing ele asko bah Bipul uur bat kidan ru kidak Mynsaw ha kamet jang raya mentah Kipulet kidang ap saya ke post Mortem report kanang ban pendikina la ka Jingïap chung kadai na ka Jing'ur ni kadai ka Jingïap panyam. Bipul ini disha udi staff jangka School of Technology jangka nihu di hak tusi kum ka jing toket dari mentai ni lab ki alias ngobai ki palok chung ki palok chung di beri staff nang tai nihu hi bad hak tusi hi kum mengilayo kum ka jing kum balalap ang jing toket hi u kadan ka jing ur jungu banyak tak jing ur kadang jing Mynsaw tinggi nang ap sebagai kakpat ke postmortem report nang tena nang kuat min sisa kalong pun ada injury kalong homicide tu ni ada ka injury due to accidental fall de kata ka statement buat ka report jangka postmortem min habia baik min compare only to staff ni staff di casual employee jangka school technology security guard kumbala kawan ingkong ni Mynsaw kumba ngasai ho senam hajar waina kumta katwaina karar u trikum security guard dai mentau dulu trikum staff nangka school of technology sebenarnya ni hu itu shop check jetrik hakapor news tech ha